tumwebaze sikora emyaka 36 y'ubukuru twamushango mu maka gishe na nyina aga gari mu cyaro cya Cyentara omugomura ya Bugembe district ni Kikubi. Nyonka ninsinika umwana nimunagaho nintabure kenyuma ni mwana nimuteka umwana naja ninsinika nikinagaho kenyuma ninyama umwana ninteka yonko wenyuma akaba hayikunyita bwita. Obusasi wasikora n'ubutandikira habararo ahari kubyama n'abana be kancaye kacyo kuriya ekintu nacyo bwiro bwingi kikurebeka abo kuba obumwe n'amashereka ngabora omumabere amatega atinyina mu kurema harimo n'amataga abana ko barakurara n'abana ko barakurara barukumbona bonesa tindi kunyama cyonka mama kiti bakagimpa ikikonja kumushasha no kugira ngo owamuzirema abana aba ogo akamwehakana abana kabeho gati bali baye kandi abana kisani kiri kiyaye kyonyine ky'abana kwakira gati yagamaha yanyirira ya mukozi ogu n'umukozi wanje n'amazina twiti twakimanya ko barakoragana naje kureba kumarira yazara ubwana bushatu kandi mbera yeye nimbi abana bayine hati abeye abemereye n'abana umujo nomwe abarani bashaka tumwebaze ahantu yashabanyambabazi o kumukwateraho ngo byamaki pali hano mukurora no echo kuri atinyina abantu no bakunyamba buyamba bane bandetera titwine cyo kujyana amazima tinkwere emere yahati ugire bone teriho ebyo kunyamira emifaliso wena niko tukali ninje muri kuyireba mbwe niko kweri tinasanda bagambire simutari kureba so namwekyo twikend mobilizinga baite bintu bikyalimire tukusaba NGO zona CBO zona abakora mu government n'abanyadini abantu bekisa mu rugeyo mukonyera abana bantu kwa abantu bali bana abihanga mama takwesobora bali bantu banako mu mbera mbi muno iyo wena wakwenda kwatiraho sikora tumwebaze nobaza kumwikirira asimo noti mushanje 5 noti 5 cyenda ni 5 shanje na 8 age iri mu mazina ga Kevin tumaramye nari noti mushanje 12 atanu 3 age iri mu mazina ga Lydia Mbabazi amakuraga gasha kwa Ambrose n'uwagaba katoto